Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kuble yefi baro kini gilong ki khubor bom ta kasengi. Ka KSU Student Union KSU kan penlong ya ka black flag by rally haka khat khnai tarik unailar ahjar penriu haka por saboje janmit ban penbor ya ka sorkar Meghalaya ba kan sengap ban le AA halor ki santeli ki mat jindawa jong kaseng. Karali kan sedang nadu ke office ke KSU Hajayau Siang Khasi College bat kan yat lengba lumdingjeri Rhino Barik Malki Penthorba Madan Yoringhap Jelly Shop Renja Umpling Isherwat Nong Mensong Polo Golfling Maulai Mauro Maulai Stanbos Maulai Pom bat Seng Khasi Syuaban penkut biang Hajayau kat kum ka KSU kane kajinya irali ka long ban penrem ya ka sorkar Meghalaya halor ka jingbam le AA ya kimat jingdawa jong kaseng baru bandawa ya ka hok jong upai ba hajelah kaseng kala ban kentu ya ki dakhot bat ki ba kiba kershan ya kimat jingdawa bakinwan ya simbenta ha kane karali da kabara ya kalama yong kum kadak jong kajinya ki